ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Haga met juga laiteri unailar arja pesan hakapor nyosteng ne prabaji menmien. Ka kaliret kebadan yau registration number ML05U 4926 kalaha pakariat ngan. Bat hagani kejingja sangut kibriu kilayap hasan. Kat kum ki khubor wala yo lom la yathu bakani kejingja kalaja hakajaka ka bakemha baki jukhot kum ka lum lon kabadan khamshakhmat yakalat maukhap. Hagaji kran bat we ne ki bahyeng ubreu hanmen jong ka we ne ki long kemi ka balkhlat. Wala yathu ba tep kerteng dot ya baro sangot kibadan hapo henry utep tang ka para la jong ka risbun kurba. Bat ki dei ki batang kathan so yong henry ki shong gisa habhoi rembong henry menen kamiet ki thmu ban lek kai shayeng ki mai kha jong ki khun jong kan namar ba ulok jong ka para udai na kithan pun usla hadu mentai ki pulit kidang yo sei dang lai teli ki mat yam ka we ka mat ushenrang ka we ka kenthai bat iwe khna ki pulit ki lalap ru ya ka adhar card ka badai na kasnong maupun rum East Khasi Hills kanungut ki song kali kali ayu matika kanungut ya song samut ya kenthai lai ngut shenrang yo khulung takajia no biji ai ba kecing kecil itu sini ki yang new stand yang itu new stand menemen stop nah menemit canmit kiwan na kita kiwan na slong kisah hai pak kisah sepo orang bong kini penwan ka sini mika kini kenung pengaduk menemit kila yo sangwat na kenun na oh ya dia kini menengi dang po sini kat arbeci ni kena stasiun soyong kidei ngadi para oleh men yi jakko kentai men lat basyong nang Islam orang di negeri Islam kentai di negeri para bila ben su kerteng pitip kerteng ni ni nya baro dan piteng kai para dan pitip tasyu kerteng para risbun kurba ha kajing kran bat we pat urang ba ubadai ubahayeng ulaya thu baki brio ki badan hapo kali kadai nreungan namar pa ka we ki ka long keme ba armet ubahayeng jonga ki wana inya jonga iwana silong wan bo itu kun ri namar idon interview te do itu we kun pan uba sangkai ti sepo umsap so yang stai ikon thailang ni ko ni ci kanungut ya song kata tadi iya dan sangut lalang beliau kat kita iki dan log itu ilok ku bakal congai la pun begitu log lalang tu kan musim itu dai kali ayu ba sama kita di nya congai di elida merbanyang atau meban merbanyang atau aime dapat kita saburin kita pasakurin kita tip teng na nomor mede kurba dei kurba tau bakal jonga ukun tuinya usong sapo usong satai ku hastis po nomsam sapo mau itu no untuk nama tiu budukan sapo berembong sih budukan sih wanle kata ka sedikit mata pun kembali tu para orang bawa lek sedikit kekimut ban yami nak mentakan yami lang silong ke walang silong kajia kamu kadai ka baki wan dai bakam bukan ba piu yang ni mentah kalau kadai surat piu minta apa surat piu minta beli ya yang ni saya nak ni untuk cintir buka ni apa bentak umaru itu maru dia buat ini tu mau kalau nak ni seperti ni tak kalau ayu je sebenarnya lihat tu beli ya yang ketika saya lecung nanti tentu kalau nak stay dai bagawan bet direct nanti kan plus tak kedum di sini kedum lalis dadon kan kecil itu ni long kadang lapan mencate kayak begini